Kublai pi baros katup Khubor jungi kadan bos ku media network. Kimat ki bakong san mentaka singi kilong. Kut ka jinghikai web developer hajowai. Dawa ka GSU bad nokma ban pendap ya ka politeknik harong sepgre. Ya kendu CEM ya ki bank ban lau ya ki jing e ban yo loan. Ban lum deumet ka BJP na Meghalaya ban Rasha Delhi. Tomantang ne phaj ki Khubor ki bakhambania. Kajinghikai web developer ba South Park kenta bala penlong Hajantia Institute of Technology JIT Jowai da kajingkershan ka Meghalaya State Skill Development Society bat ka Labor Department bala ai kerteng Skills Meghalaya kalakut hakashitare ku Nailur. Hakajinga lang lingkot la penlong hakiang nang ba Government College Jowai ladon lang uba Lambormi Suchen Skill Development Officer West Jantia Hills ba Banket Bor Marwen Managing Director JIT Jowai ba FB Basan MCS Additional Deputy Commissioner West Jantia Hills District ulalong kumukongsan. Ukongsan hakajingkran ulaya ro bat aimen sim yaki samla balayo jinghikai bat ukermenru bakanya rap eki hakikam ki jam hadien habun. Ulakan turu bakin long ki brio bayai persang hakajing im kenang ban yo ya kajing job. Ulakan turu yaki ban long ki badan kajingkit kli ya lade ya ka yeng kasam ban kersan lem yaki kemiki kpa habaro kiliang. Traveling and then you do not want to endanger your life. I do not want to give you a position in the government or in a company where you don't know what you're doing. We want people who are equipped, we want people who are knowledgeable, we want people who have the skills to use when we require them. So, I would like to congratulate all of you for having successfully completed this course that you have done, and I hope that and wish you the very best that you will make use of these skills, you will apply for the various positions that are there, and like I said in the beginning, do not quit in 1 week. Sometimes it's difficult. Nobody says life is easy. Do not quit the second week. Do not quit in the third week. Keep trying, keep achieving, then only you will see that you will make a difference in your life. Please do not make one mistake which many students have made. And you have to promise yourself. Your parents have given you education, right? They have given you food in the morning, correct? Food in daytime, food at night. Okay. Is it your parents' job to find a job for you? Whose responsibility? Your responsibility. If your parents then comes and no, it is my purpose in life at least to find a job. Why? Because I'm telling you this, sir, I'm great. Also, Leo. Leo. Not compare. She didn't ask. Mother is asking. So imagine whether the daughter, the son likes it or not, don't know. But 80 correct. No, wrong. You would want to be somebody that you would want to do that job. Not because your father said, not because your mother said. So please, it is your effort. It is your right to work, and it is also your right to make sure that you do not depend on anybody. You stand on your own feet to get whatever position you want. Okay, so these viewers. Kinonyalam kaseng Garo Students Union GSU berkinokma na gaswapara CNRD block kila dawa na kasorkar Jylla ban pendep no kloy ya gijing shna ba jingte ya ka politeknik kabadon hakasnong rongsep grey South Garo Hills kabala sandur nadu usnam 8,000 khatpra hadu menta kadang sa kongreng kijing trei hakane ka politeknik kelas sedang nadu usnam 8,000 khat khandai bat kadang ya suki kabala bu ya kisamla puli ki ba angnut ban pentebet ya lade hakika mabonjat haka jingling a ba jing pisa jingmut kinokma kila ais ngobha yakane kajaka na kabenta ka jingbit jingbyang ki khon samla ka jat benriu kila dawa na ka sorkar ban pendep no bak ya ki jing trei baro khnang ba kane ka skul hikai trei kanyo ban penbyang ki jiron kam ki samla kane ka than kila kerparu ya UMLA na kane ka than ban kentu ba dia saj na kabenta kane ka kam shaki bor sorkar ban sedang no ya kane ka skul ya pas maksud ki ba ha wan na kan su kane nok skuna kan
ya first phase ba iko bisong mana iko meba don thongai khode masija iko ba sandibo nakemang ya dal salni bako agos kolat chisa hazal gani khultam dalo chinga ya kaso para GSU student union ni kita yano dalspe doneng ko sanksi ni katna mangen dalspe doneng pa yan polytechnic na kita college pa school yako thari na kita ni mungna dona chum deba dalo na kung nikat na kita matninga bureng dikchipe mung dongya aro construction ba rekani ran dauna kung ba na meke machuk kujenga uni gaman ya anak ba construction ba yan kin nokor kani ran ko machuk kujeni musa dalo chunga maini gaman dake obostha ngenga aro yara maini aselong ya wako chunga dao sandina kita ribaha dao yano angi side rango donga ya member ang yano angi jakasyo donga chungni akhung nokma rongse prin akhung nokma andege mangna yano donga angi jakrao ya songni nokni member ang andege mang dao ya building ara basak kone aba chinga chum chingi chonson tungni nikaha unigaman ya unigaman anga ya songni nokni mandirangko anga mulmot naska ya basak kone aba chinga chum aro maini gaman onge chum ko aganatna sumai ko dawanga jojol atnakta nangkia ya building ko aba chinga de hazar gani chhatoni na aba de aba chinga burung rang ko jilla de niba bisone construction de hazar gani chiskuni aba chinga nagamang ya construction ne bidingo aganato de manga jensalo ya construction ko kainga pa contractor subcontractor siaha o subcontractor siani zamano dauna kungbayan burung e dongaina ha mamun ko ba khada pa aro sound contractor chungma tu ko chichende ma sija nigaman government side kata chingai ko machinaska maina don chipinga aro khato de china nambat kenne angade chanchia nigaman government side kata angade molatna sken maina nova nakaba dasopara area development rang nongjani gaman china de nigamang dao ansung aganangni ko khana katam naha hazalgni chichet tonin chingsunang de onan diba kani aba chinga hazalgni chiskuni aba chinga andi de dauna khungkhung baira maini gaman machot chenga uni gaman dau gata ya nike songonoko development jekai polytechnic dau gata nike school college ya nakaparang ko abani chi ansungni chadam birangni ansungni achak defante demich krangan ya nakaba biaprango ansungni daan ba mo polytechnic na ansungni technical education na nganode wan daan ba Shillong na wan dau ba joina ya nakaba biaprang chi reangi mangna magaba phagmani thangka kurosrang ponbea uni gaman dau gata ansungni ya nakapa biapo sipangapa biapon donggen smo ngode ansungni defante demich krang ansungni jongada no birang ya nakaba biapo porai mangna ansungni society na maiba unglani ko dakpanaman gensem unigaman ya nakapa education ni sectoron ya dakye neglect khani kode chinga bangin na student union unigaman dakana kode bangin jegalinga unigaman anga ya ko nakye mulmonaska ansungni local MLA Mr. Khartus R Marak bikoba anga mulmonaska ya dakye galspi doneng pa building rangko ba dautan ge polytechnic rangko tharakke niat china jera kode yanak ba tharakke dike machot pija donggo parang ansunguna tharakke machot nakta mangen un baksana ansungni education minister pha rakham es sangma biko nakta nangmikia saksa education minister ngemungna na aba ya nakapa songni nokni development na daw gata niki purai ni gadango dentang ni kita thangduat na kamko khapode aro yan nakaba khamna ko tharke niat phaude mutel begen tela Chief Executive Member CEM ka KHADC ba panyat 6 am ulakhot eki branch manager jangki bank ki badon ha Shillong banyakran halor ka jing jangki pal ba ban shemram tani ka loan taka ba pendan kam deki duler bala ai da ka KHADC kilami ki jing ot na ki brio ki balet shemram na ki bank da ka ba pendan kam deki duler bala yo na KHADC badon ki bank ki ba kernga ban ithu khmat ya kita ki duler yakani ka jinga lang la panlong ha KHADC ha ka shitare Nailur ban weng ban lao ya ki jing ba ki brio ki ba shem lo na ki bank ki yakando
UCM ula batai haki branch manager baka An Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration Land Act 2008 la menjur da ulat ke Jylla. Kidulir bala ai da ka KHADC la ithu bat Khubor da ka An bat ki bank kim deshu ban artatin. Ya ki loan application laban pensyong longrem halor kani ka An. UCM ula batai hakinong tho Khubor baki bank kim deshu ban ting ni artatin ni kidulir jang ka KHADC namar ka kendon shipau jang ka teka act kalapan Khubor ya ka KHADC ban ai ya kidulir na ka banta ki jingdan kam jang ki breu bat ki bank ru kimla shu ban kentat di kidulir jang ka KHADC kum bam dondor ulau sayo hiru ya ka copy nangi official copy correspondent nangi kamtam ki shiti ki circular bangin betha yaki ba kinam day ban kentaj yaki kot kisla ki bla register jom ki breu ki jungi ki bla register pok council bakin yo ya ka loan ni kanun ka jingrap lagi ba tekini ki bank officials minta ke sini kai kataw ko bagi ai ba kim tre ban itho ki ni ki land documents ba ai daga ki namar ba katkum jing suthu jungi hadin bang yakendu mentat kidon ki bank ki bala kham he karu kontrekam le si kila don ki regional area mo ka Ribhoi district la ka jong ka east Khasi Hills ka west le si ka don ka communication gap te ban light na kata ni ong ba kani kan di ka final order ke jungi ka bangin ashi ki bank but kumju ru ringkat kini ki circular ki bangin inclusive ni ki act but ngila kran shai mentat kinu ki bank ondang la dep ban ai kini ke final circular jungi lada ki dang kentaj ban shim ban ajingirap ikibre jungi dakini ki kot kisla ba yo na ka KHDC ngimban se katkum ka trading by non tribal regulation act ngin hab ban kham kini ki bank en pila ban itho ingi ba katnu tali PP yo jingtep lani ki complain di wan ba ki kentaj ki kot kisla ki ba kam de day ka babun let's say iwe atli ban tengam kwa ban batai detail hang ni ki ban ringi la ipad da ka jing tip iki menta en ka assurance ka bagi ki ai hoi na kalian jung ki penpau ba ki kloi ban ya trelang ba ka KHDC but kim dan ru hiru ka jing thu ban ong ba kin ketai te Shillong let's say yo kadan ka communication gap let's say ki circular kimpoi hakituki regional heads beri pe ikituki area kijong kituki branch kum bakat nu tali ki bangi wan hagani ka meeting mentang sini ba lightly ki banks but kiwe ru ki bank pat ki bala pentrekam ya kani ngi kam khot shu kumya ka MRB Bank of Baroda but kiwe ki bala pentrekam ngi kam khot shu te ke SBI ka wan ka IDFC Axis but kiwe ki private banks ki wan te le si ki don ru ki brang thma kim tip hiru bakla don kani ka ai te ling ba kani ka meeting kala shai but ling ba jong phi ki ban pathai ni ka Khubor se kan long ka jingi rap na ta ki breu jungi but nga kentu ya ki breu jungi ki ba shong basa hakini ki santali ki district ki badan ya ka khando shimet ki badan ya ka jakala jong subha kan bahai ban wan ban scam ya ka jinglong try ka jong ki hapo council but ngiru ringkat ka jing trishtom ia men charge in sabrief pp la ka jong ka next plan jungi ka executive committee but mai hakabede ba ka land registration te kan pensuk bahai ki breu but kan yarap bahai ru ya ki breu jungi ban yo ki documents ban scam ki jaka ki jong ki kini ki Khubor tapi koi sekali ka land registration ni kabala ibor ling ba kani ka act baki bank kindang kentai yeki loan application jung ki breu jungi te habe de ba kata ni sokya ya kani but ni lakhot ikini ki bank ban wan man kendu ingi but haka meeting ko bangila kendu ni la batha yo deputy secretary in charge jong kalan ban issue ka circular but ban enclose ya kani ka copy jong kani ka act bakin pha syaparo ki institution baro kini ki bank pi ka jing mentoi ka bakrau ya ka je benriu khasi ka jungi khamtam kini ki santali district ki bahab apo ka jingpet jong ka KHDC hadin bengila yo ikani ka land act arja kuwe kala long shisha ka jingkerku namar ba kinu
ki khun ben reu khasi ke jungi ki bakwa ban pen scam ya ka jinglong try ke jungki ya ka khando ka shiap lada kalong haka rirai ka ba ki pai ba jong tu karai ki long try don usodara lada kalong haka brikur ba utu orang bakur ba kakur kelak thung kin pentulun ya ka kam kin penyak ya ka kam hapok kakur lani da kalong hakari nong kenti kini kilai teli kiru kombat khando bat siap ke jungi kat kum kiriti dustur ke jungi kiba nila itu da kani ka ak but kila benwan changi ban pen scam ya ka jinglong trai ke jungki nama ondala wan ban pen scam ya ka jinglong trai ke jungi kat kum ka notification ka bangila penbena yar shopai ba haka sauturik uniu August aja apulai nilawan ru ya ka notification banbu ikislap namenta ka registration of land kabamut haki jaka sor kibahab haka schedule area kibalai kali kata square feet de se kata ka door registration shabam like kali kata square feet kata ka door registration but shikijaka nong kendong ni don ka urban ba ka rural area ni ki jaka ba like kali ki long laka jong ka dor kat kum ka square feet shaki ba mlai kali ka long laka jong ka dor dan sa ai ngan sa share copy but kindang don ru kiwe ki jing pen kala ha kani ka notification namar ba nyen hab ban perkhat sai kini ki rewrite ru ki ba ki kishnong ki badan ya ka right but ki badan de ki spa eka ki jaka telah dakin register but ni hakaju ka por le se kanam ya hab sure dan namenta kita ru ngila don ka jing tumur ringkat em in charge lan banwan ra ka corrigendum habi dep kani ka notification bahaya kiri ra iki rekur ngin sadon ka consideration nam ta joki bat kumju kilau kentang Kaseng BJP kelas sedang ban penkre yaki election MP Lok Sabha da ka ba penlong yaki program babonjat hakini ki benai banwan hakashi tarik Nailur uba Ernest Mauri Presiden ha Meghalaya ula play ka jing rakhe ka khandau jongi ka ri jonga halum he lat kor la sanrani uba Ernest de kinong alam ka seng na Shillong mat Khasi Hills district ban rakhe ka jing lat luot ka ri ka BJP ka penlong ka program Azadi ka Amrit Mahotsav dakani ka program kinong alam ka BJP kin salum ya ka dawmet na baro ki district ka Jylla pat ya kani ka dawmet en pa sha New Delhi ban kle lang ban ki dawmet na keleng kari India bat en bo ha Amrit Vatika kani ka program kanne shibnai kanthi ka National People's Party NPP ha ka shitarik Nailur kala kan mau buram ya ka lengkhu sngi kha ka ba nyau pon reu jo upur no e sangma bat kan mau ru ya usenyang uben hei ba ulan no sha usup uthiar jang ki reu lom ret pa jang kari ka NPP kala kanjo sha umau mer ba khatwai snam karta hagani kasi ka National People's Party Nongpo Block rangkat ke NPYF Riboy kala penlong ka pledging run daga ba penkhoj Shilenter ka surok hasor Nongpo kum kadak ban kan mau burom ki kam ratba jong uni unong yalam swaban sedang kate ka program latawa sentiu hakador jong PA sangma hagani kasi ladan lang uba Clement Maulong President NPP Riboy District ba Rional Kharkamni Working President Nongpo Block ba pendap lang walang President NPP Youth Front Riboy District ba Linus Lingdo President Nongpo Block kakong Felix Kharhunai President Women's Wing Nongpo Block bat ki dekhot jong ke NPP Nongpo Block dan jongi Pak Maulong bukan Maulong petakan nongkok ini baru program ban pejak akan itu program bat baru lang ya pi ba mentahi kumne chi singkat ba ngi la pli ya kan itu
Rakhe Foundation Day ke National People's Party NPP bat ya kasngi kha jong nongseng purno e sangma. Ka National People's Youth Front NPYF Nongston Block ka lejingo iki artli ki jakari khon swet ha Nongston dagaba kentup ya Reverend S Wellington Children's Home Hanong Pendeng bat ka Green Pasture ha Maurus yar. Nakaliang juga National People's Youth Front NPYF Nongston Block kala senyang ya kita ki artli ki jakari khon swet harengkat ka jing penlong jing duai ya ki kena da General Secretary ba ALC. Blok jongka Nongston Parti NPP bat kumjuru bat ka Youth Front jongka. Parti NPP hapo Nongston konstitusi ka jongi ni ICP ka ni ka jing ai. Kabarit ka ba pila ban pendam kam. Nagam ta ka ni ka home. Marokoi. Blessipon. Đây là các khu bên rồi cái ba PI nên ta trong cái này có hồn hai này có phở hai shop bên sắp bên cất cái này có meeting này phở sẽ xin bạn ngay khu lấy ba rồi cái nó kết cầm trong cái NPP Youth Front trong cái Nongston Block ba rồi cái rong ba cái badan này phở bắt kunci rồi ya cái Shillong pendang ni kalau jalan dekat bat ke home na phở cái phở bên Shillong bat ke home napan taban la ban kentiu ni ka home kumni ka long manta Kaseng kilong kami NPP East Khasi Hills kilakan mau tempang ya kasingi kha hinyau po hunreu upurnu e sangma uwei ni kinong sedang ya kaseng san partai Nationalist Congress Party NCP parhadien ulas seng ya ka National People's Party NPP hakashi tarik Nailur ha office tarik kam kaseng ha Shillong hakani kasingi lakan mau ru ya ka jingmi partai kaseng NPP khat weis nam menshwa lasdang ya kene ka jingra kesngi kha da ki jingduai kaseng long kami NPP kala penrem shu ya kene kasngi da ka ba penlong ya ka jing ai subun ya ka snam na ki khot jongka shaka Regional Blood Bank Pasture Institute Shillong habakran hakane kasngi ka State President Women's Wing NPP ka kong pinong plu kala ongba lengba ka jingmi perthai kene ka seng san hima ka pen i pal ba ya ki jing tre borba ha ki ba bun ki liang ban kentiu ya ka Jylla Kalapan pau ya kajing ngongu ya kayeng kasam jung purno ki bala beten lenti ya kaseng ha ki babun ki benta ha kini ki khat wais nam balala kalaya ro ru ikitu ki bala ai sebun ya kasnam da ka baong lengba kani kajing ai snam kani rap ikitu ki briu ki badan kam ya ka ha kasaw kasian ha kajing em jongki nakaliang ka Dr. Si Butna habakran ha kani kasngi kalapan pau ya kajing ngokmen ba kaseng NPP ka shem ya kani kajing kit kle ban penlong da kani ka blood donation camp ha kasngi kha upurno e sangma akabakham shitom lada undan ini ki voluntary blood donors dan wanci mat kamera ini kumani ke hian ini ki voluntary blood donors ini on ki no ice na monster ha kum ka national blood policy ni don na kena center but ka WHO Kajong ini bang ide banyo 100%. Of course, we don't support the blood bank at the state ni. We try, we let bala, we put our effort, a continuous effort from all the blood bank plus the blood bank ni dengan yo kata 100%. But then trying to if you, as per the available reports that we done, out of the total collection, in yo last year, and share but we just have 17%. We have a huge gap bangunyo ekatasnam na kilong isnam monster ha because ngela mo makita ki voluntary blood donors kita ki cornerstone of safe quality blood. So we have to hakani ka parthai mamanta we have to move towards quality service. Tingi kong ka regional blood center but perfectly blood bank for the state ni we're trying to move towards that. They kajinge amni kalong ba okay ni stana chibon ba if you don't mafi because we need to work together, we need each other. We can provide you the expertise, we can provide you the tool, but at the same time kani mapi kita ba bala banwan ra ni kita ki blood donors in kinong ai snam monskong ha. So together we shall strive to serve humanity. We have yatray lang kung bakit ako hindi ba yatray lang ikata hindi chipang ka yung hindi so on hindi ba kung flake kasnam ngimla ban yo ngimla ban snam ngimla ban thiet ngimla ban snam kata kamdan substitute that they become na he voluntary blood donors. So you are the backbone, you are the strength, you are the pillars of the blood transfusion services. Way nga chupang the culture of voluntary blood donation at the state ni kadai ka kadai as directed stang dokong kibrio kili ice na buat ice na udah lupa tiap hospital kili ice. No, what happened is that even the most educated people they take it
as as an emergency service. It should not be taken as an emergency service because it's the blood that is there in the blood bank. Tadi kasnam kabla don pang blood bank kabanya rap ikinong pang hospital. Tiba syapoy, tiba armet, accident, kapupuan hangat saya ngamlakan batay itu. So it is the blood kabla don pang blood bank kaba nirap itu. Ong ba ngani ais namo bala don batapang. Katu kalong tengken nomor ba pang hospital kam tunai itu bandeni nomor tempat one replace. So we are very committed. We are the regional blood center, plus along with all the blood banks in the state, we are very committed to promote voluntary blood donation, reduce replacement donation, and eliminate professional donors. Kanang menginyo ay katakas ng papasingan, pabalag ng jimpa. Na friend, why create the but it is sama. Ini dia yang itu sama. Ini gitu. Lahan Muslim hidung mensuara seperti Kongres sering bayami bilang Iwan dengan seperti orang yang Kongres video nya NCP mereka NCP ada yang dia kerja mesut imut pakai NCP mau NCP ke nakor so tapi sama sulai hap saya karena miseng dari NDP ada juga parti miseng miseng yang ada di parti ini sama orang beliau bain kuis bayar lagi saya sering si perkat ini kalau mau perkat jadi ke NDP tham koridor ya nam takkan lagi plan dulu tadi kita marnya helang berkimpor hina ya helang tinggi bu dari seperti baknam bagan seperti gaya terang tinggi seng dengan seperti house ni marja kada sebab harus bisnis ini sama saya perlu sampai mana dan mungkin uang kiki baru imshoy ladi la penyelam kita belum beri lada la ban imyadi penimni kalau boleh asyik tom har se mereka yang ban penimni ladi Tresitom imsui kumno ban pikir lagi do ikam bagi puak dunia berubah ikam sendiri jadi mudah isi form ini parti nanti kasih idon tanggal samut support idon sehingga diong boleh dijipan bagi senggaru segi bom suatu tengah kami kalau hangai ni segi kan parti itu dari hangai hangai itu kayu ni po hangai pelangi nah bisna pandar muda itu skema ni parti hangai ini segi subaklah segi ba kita tu kenal nonton mede ingin jadi segi ayah ini adu kita kelano pi sama no kelano pi sama ajar tanril tengah ini lang adu kita ukelah sama dalam ministry itu sebab nang mesmat yang boleh kita jika itu belum, ada kita ada poin pengasuh tenar ya kalau uang penting soal jalan kesalahan untuk ini. Kata kami yang pengasuh tu, kedon bah halu tertarik mungkin, ya dia hari ni kita cintin, dia sampai bangga masa terpulang pra dua ketiga, kota bermain, hantu Israel sampai yang berbos. Jadi kita gikai dengan yuk suruh kita gikai kadai kena orang bro ban penting suai lagi selamat ini nasun ha kadon kena orang lain ha hadu kata yang kita dah kejingan kenti kejongi ba ipoi bandan akan di parti NPP dari lembah kejongi but
Kajing ai jing hikai jung i haki snam haki por balai iki kun jung i ngila pat bandadan lang kumni haki NPP kalong mendah bat klem naklat ya kasika ka jung i bat nyau pun bil snam kajingnya lenti ka jung i kalong ka bajrong haka politics bat ideiru ubana kari Meghalaya jungi iba ibreu ki jumpai apa parlimen idei ibreu iba lingkot tam untuk ongno chati bipol nrai ka jabing ka banem but ya ka foundation day ba menta kasi ka balong khatway snam is no ba kumkin nong trai party nimla rem daklat bat ban ai ka buram ya kayeng kasem jong isal kono Badak itu ki Khubor na poish kabakon tarhadu bangin de syambiang kublai shibun.